Yes, kambifurize kugubwa neza, mbifurize impagarike n'ubugingo. Murabizi ko ari ya makuru ya kadasuka. Nge ndi Emmanuel nk'ibisanzwe, cyangwa se unyite Diedrick wa Bush. Iyi rero ni Newsline Rwanda. We wakoze subscribe, turagushimiye. Nawe utarayikora tugushishikariza kuyikora kugira ngo ujye ukurikirana amakuru ku gihe aba yanyuze ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ku isi muri rusange. Ubu rero murabizi ko ari ya makuru agiye acicikana muri iyi minsi rero twerekeje ibirindiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko noneho tubonye ko u Rwanda ruri kungukira kabisa muri iyi ntambara, rwunguka abanyabyaha rugenda rubacakira basize bahekuye u Rwanda muri Mata 1994. Ni umutwe wa FDL rero abayobozi bakuru bakomeje gucakirwa umusubirizo. Ubu rero ni ifatwa rya Brigadier General Gakwerere ryashegeshe cyangwa se ryateye igikuba muri FDL. Rero reka twumve ubuhamya bwa Meja Ndayambaje bagiranye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu ni Majoro Ndayambaje Gilbert wamenyekanye nka Rafiki Castro, uri mu barwanyi b'umutwe wa FDL rero bashyikirijwe u Rwanda nyuma yo gufatwa n'umutwe wa M23. Yahishuye ko ifatwa ry'umunyamabanga mukuru w'uwo mutwe Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste ryamuciye igikuba. Anagaragaza rero imikoranire ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na MONUSCO. Rero Meja Ndayambaje yize mu ishuri rikuru ry'abasu ofisiye cyangwa se SO hani i Butare. Rero ni umwe mu basirikare batsinzwe ba ex-FARE, abantu bamwe bahoze ari abasirikare ba Habyarimana rero bahungiye mu gihugu cya Kongo cyangwa se rya DRC, ubwo ingabo za RPA inkotanyi zabohozaga u Rwanda. Kandi rero yanabaye mu buyobozi bwa FDL mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero yagejejwe mu Rwanda ku tariki ya 1 Werurwe 2025 rero n'umutwe wa M23, nyuma y'uko yari yafatiwe mu nkengero za Goma, rero aho umutwe wa FDL wafatanyaga na FARDC ku rugamba rwo kurwanya M23. Meja Ndayambaje rero yatangaje ko Perezida wa DRC Felix Tshisekedi Tshilombo yagiranye amasezerano na FDL yo kumufasha gukura umutwe wa M23 mu gihugu, ngo nawe azayifasha rero gukura ubutegetsi bw'u Rwanda ku buyobozi. Ati rero uyu Tshisekedi gufatanya na FDL ni amasezerano bagiranye, kuko yababwiye ko ngo nimudufasha gukura M23 ku butaka bwa Kongo, nanjye izaba ari intangiriro yo kubaherekeza kugeza mugeze mu gihugu cyanyu. Tshilombo rero Tshisekedi agiye ku butegetsi, FDL yabaye ingabo ndetse yabaye inshuti nawe, bagirana ibihango cyangwa se igihango kugeza n'uyu munsi, bakaba bafatanya muri ubwo buryo. Uyu musirikare yahishuye ko imikoranire ya FDL ndetse na FARDC ari iya kera, ku buryo mu gihe cya Laurent Desire Kabila hari harubatswe n'uruganda rukora imbunda rwashyiriweho uwo mutwe wa FDL hagamijwe kuha ibikoresho bizawufasha gutsinda igihugu cy'u Rwanda. Ati rero icyo gihe Kabila yari yarashyizeho uruganda rukora imbunda, yararushinze ahitwa Ilikasi. Arababwira ngo aka ni akabando kazabaherekeza rero kugeza mugeze iwanyu mu gihugu cy'u Rwanda. Meja Ndayambaje yagaragaje ko abagize FDL basaritswe n'urwango
ati ni ingengabitekerezo rero ya jenoside, aho baba bavuga ko abatutsi babambuye ingoma bityo ko bagomba kuzabakuraho. Yashimangiye ko u Rwanda ngo ari rwo Tshisekedi yuririyeho abiyegereza, abagaragariza ko azabafasha guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bakayobora igihugu nabo. Ati rero ndi igihugu kinini kandi ndishoboye, nimumfasha M23 tukayikura ku butaka bwa Kongo, namwe niyo ntandaro yo kuzabageza mu gihugu. Ni uko rero bimeze, ariko biri mu mitwe y'abantu bamwe, cyane cyane abahoze ku ngoma ya Habyarimana, cyane ko ari bo basirikare bakuru ba FDLR. Yavuze ko uretse kuba FDLR ari umutwe ukorana na guverinoma rero ya DRC, ariko unakorana na bya hafi na MONUSCO, kuko mu bihe bitandukanye bakoranaga inama zinyuranye, zanasigaga rero uwo mutwe uhawe ibikoresho bya gisirikare ndetse na MONUSCO. Ati rero ndabihamya kuko hari inama yigeze kubera muri zone Walungu, harimo abo bita ba Mbuzamabe n'abandi. Icyo gihe batanze amasanduku agera kuri 12 y'amasasu, MONUSCO rero iyaha FARDC. Yavuze ko nubwo hari abantu benshi bakunze kugaragaza ko abarwanyi ba FDLR ari bake mu mibare, ingengabitekerezo yabo ari ikibazo gikomeye, ku buryo nubwo yaba ari umuntu umwe uyifite byaba ari ingorane. Ati niyo yaba umuntu umwe akaba yitwa FDLR, ni umutwe mubi, ni umugizi wa nabi. Yego nibyo, ukurikije uko mbere babanaga, uko rero bagendaga babona tubavaho, intege zo barazicikaga, ariko abakibashije mu ngongo ni guverinoma ya DRC niyo ikibafashe mu mugongo. Rero ifatwa rya Gakwerere rero naryo ryashegeje FDLR. Meja Ndayambaje rero yagaragaje ko ubwo bari mu gace ka Ngungu, umutwe wa FDLR rero wafatanyije na Wazalendo kurwanya M23. Yemeje ko nyuma yo gufatwa ko Brigadier General Gakwerere yafashwe, byaciye igikuba mu barwanyi b'uwo mutwe, ari nabyo byamubereye intandaro yo gushaka uko atoroka. Ati ngewe nkimara kumva amakuru ko Gakwerere yafashwe kandi yari umunyamabanga mukuru wa FDLR, kuko yayoboraga na General Rumuri, ndavuga nti abayobozi bari baduhagarariye nabo bari kugenda, kandi nanjye nabona uko nigendera. Yongeyeho ati ubwo nabonye rero icyo cyuho, kuko icyo gihe hajemo icyuho muri FDLR basubira inyuma aho bari, kuko rero ibyo bice nari ntarabimenya neza, nahise ninjira muri Rubaya. Yavuze ko yaje kugera rero ku rugo rw'umuturage, ari nawe wamuhamagarije abasirikare ba M23, akababwira ko yifuza gusubizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yemeje ko abarwanyi ba M23 babafashe neza batitaye kuko bari bahanganye ku rugamba, kugeza babagejeje mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu rero ni Major General Ndayambaje, niwe watashye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mwumva ko bigenda biza neza, bagenda bacakira abayobozi bamwe bagiye batandukanye mu mutwe wa M23 boherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Rero aba bagabo biravuga ko bacakiwe, harimo uyu Gakwerere na Ndayambaje. Rero
tukaba dutegereje ibyabo, dutegereje n'itangazo rya leta y'u Rwanda, niba bazabacira imanza sinzi, ubwo reka turebe aho bizaba bigana. Ndi Emmanuel nk'ibisanzwe, cyangwa se unyite Didrick Kabushi. Kora subscribe niba utarayikora ujye ubonera amakuru.